Kaiso ithano ndenda gucidedicate kiuria kimwe tu ndona andu ingi makiuria tondu atongoria no tutinde nao haha uguo nginya rucio rucine kiuria kimwe kirorio kia economy tondu andu aya eri me bunge chairman wa budget yari haha uria wari chairman wa budget yari haha economy ni njega na ni gukwagira kanini tondu ndona andu no kurira marari kanini nyambejo mundu uria nyambejo kie haria tuma nigetha tucoka tuthike economy tuhote gutiriha ndagika imwe wa mbere gwira muheshimiwa kanini na hingo tuma break no wega muheshimiwa kanini guthikagiriria andu na ndago challenge muthenya wa rucio ni Jumatatu itanathie giko nawe tana batakieni okone ukambatari tuthikuruke hanya makimakana ka mukunjie maundu macio rauga haha ri uthie werere andu hau tumenye nie nawe no uraria ma ndakuria we kanini nie na nejugete ha mundu gwitwo gacurikirire mbeini ndare uninterested party ohoro-ini wa nyama kemana nekyo wonire ngiwaria ndina ruo ruingi tondu ti switch icio arakwira nginya nyamu ta ici cia thimu cinagwo kava ici cia thimu indo tutara nginya thimu tutarathondeka Kenya. Number 2 kanini ukiuga ati no warizovire maundu ma andu anyama kimari ndiwe kana we 2016 cubic meter mwe CBM ireta ko CBM icio cia go consolidate ri twakinyagia guku na ciringi 27 nginya 29 aria mena goro muno umuthi ukanini ona ndiwe kana we na idea ni mbeca cigana na ni njui ndui ni ui aurariwa ndui umuthi ni 55 nginya 56 koguo wona mundu akihinga wona andu kahinge kirenyaga kanini ri ti mundu uthamete akametwara Kenyaite ni mundu uthamete agathie kugeria kurima gitunguru Kenyaite kana kurima gitunguru na kiria ke muthametie kanini ngwire ri macio nimo maru andu menamo makiona mukimahuririria maundu gukwate BBI ri makimenyaga atiriri kanini ati nginya riria Kenya no bururi uyu hingo ya Moi riria Mugikuyu ahinyiririo agathira Mugikuyu ndari athama na ndari uma Nairobi ati riu we kanini niwe kurugama umuthi riria turauga ni thirikari itu na ni andu aitu uthamia andu aitu Nairobi umere maume Nairobi ati tuthie tukahore biashara Gikuyu na ndia na nyiri na kiuria kia economy ri gwenda ukinyitithanie na hau mheshimiwa Kimani arahutiria tondu maundu ma budget mukiaragiririo bunge kuri inywere mukoragwo hi kwina mwihoko ati andu ni mekuona gukiagagira makiria muria gukoretwo tondu mwaka ucio wathira na warituha muno wa mbere jugi atiriri na ni wega clarify guthie two counties Nyeri guthie Murang'a na Kiku tigutura gicagine mbeca cia tauni na cia gicagire hatire ngurani ungithie gwikira biashara ya kuma ndera ri no gie mbeca ri ciecama ore ungiciikira Nairobi koguo icio mwatiga kuga ati andu ni kwirutwo mararutwo Nairobi no wikire biashara nginya wina kou na wikire na tondu twathire internet gukuri riu thiko icio na kugura you can buy from anywhere. Secondly nie na ndina ruo runene muno ndiria ni nderoreire gugikinya to a point ati switches na ndeto icio ingine ni igucenjio amini igucinwo no ni njugi atiriri ni ona ni mwenyewe icio ngone gwe ni interested party tondu ni muhuri wa biashara Kirinyaga Road am also an interested party tondu nani ndi muhuri wa biashara no ni kwari na ruo runene muno uthite ukagura cable yandikitwo East African Cable na for sure nye cable yo diumete East African Cable yumete China igathie igatuma ginya nyumba ehie ukagura switch yandikitwo Philips ugathie ukamekira Turukana after 2 or 3 days nyamu yo ekahia ukafoza kuruta mundu guku Nairobi agathie gucenjia switch na wagurite switch wewe ne Philip kuko no ginya tungiakinyira handu twira mundu atiriri oko ni uragura kindu genuine ri we muhuri wa biashara tondu kindu kiu ni uramenya ni genuine ri kana ti genuine ri thi ugure kindu kiria genuine tondu at the end of the day ni ugusevera ginya mundu uria urenderia cost so finally tugi atiriri economy ya the ne thiete economy ya Africa ne thiete economy ya Kenya ne thiete tondu ithuothe turi kindu gitagwo the global village na economy ndinathukio ni covid ni kuri na other issues cia thukitie economy ya buri but economy ya kuria kungi gukihitana ri economy ya wege shirink na rigi 5% ri ito ira shirinkaga na about 3 or 2% and is a fact ichungwa ni oi ati ginya economy ito even during this covid time ya South Africa ege shirink ira shirinkire na rate nene ukira economy ya Kenya kugo kauga resilience ire Kenya ri ni njega tondu foundation
ya Kenya ni thondeketwo wega infrastructure iria irako na yo no kwire mbeca iria cikiretwo cia guthondeka barabara mbeca iria cikiretwo cia guthondeka rami cia guthondeka leri mbeca iria cikiretwo cia gwika maundu ma housing na ni unlike Icung'wa nie rucio niro tureka githurano gia chairman koguo ndire chairman wa budget tondu ni tura tamu ya Icung'wa ni idarekireirie kuo ndiko igatwa igatirwo ni retirement ya heirwo ale retirement ni wa heirwo rucio ni tugakwa tweka ithurano no ngikwire in advance tondu gutikire mundu ravinga ri ndahota gukingira uria Icung'wa ingirire. But what I have said on Friday, on Thursday, Friday, Saturday, tugakorwo tukiretreat na all chairs a committees na ministers are the big four. Nigetha ndimoria atiriri twina supplementary budget ha supplementary budget ino niratwarana na big four twina kindu gitagwo budget policy statement iria ikoragwo ikiinform budget ile gakorwo ino mwaturehera budget policy statement ile niratwarana na big four uria Icung'wa tari eka riria ari chairman koguo ni from Monday nika korwo ngiheana murugamo njuke atiriri budget ira tugukorwo tugithondeka tondu ndirona guthondeka budget imwe kana igiriri budget ira tugukorwo tugithondeka ri igukorwo iri ya guspa economy itu yagire and finally oro wa BBI ona ya mamimenereria tondu mamimenereirie ginyone tari yauma for their own selfish reasons no BBI no ri ithui turi andu akirima ri BBI no ni njega tondu iroka riri gu correct mathina maria mothe tuagigirirwo kuma tene tondu hingo ciothe constitution iri hingo ciothe thondekagwo ithui do Mount Kenya we see our ground tondu ithui tukoragwo twigiteine no ritare twina munyaka wa gukorwo tugi correct taru Kiambu kwa uri me constituency itagwo Ruiru ri andu ra maikaraga Ruiru ri ni makiria ma andu 400,000 no hari constituency itagwo barabara kore Garissa guku Garissa ikorwo na andu 50,000 na ni hore ndenda gukuhe typical example ati kuria andu ra ma apply bursary ina constituency ni andu matakirite 100 kana 200 ara mara apply na angikorwo mbeca iria heano pa constituency ni milioni 35 ri we ikira mathabu makumana ihenya ni gwakwa kieni ri kana ona ku Ruiru ri kura apply ni andu makiria ma 13,000 ugika mathabu maku ri ukuona mundu ahetwo mbeca nyingi ne ngiricikana we want to correct those mistakes so BBI ni njega for Mount Kenya BBI ni njega for the entire country no amatingie ndo takikemo woima tondu karo mundu gwetwo wini arahire fujo muno gwendo kurekia na kuga atiriri korwo nare corona kieni ni rakegayanio tondu na kieni east na kieni west gitio we are saving 3 constituencies we are saving nayo ni propaganda kanini na we uguo makoretwo makehenia andu Nyeri ati tuna uthana mukoro-ini ni ikweherio na ni uwe katiba iria twina ya 2010 ri 290 constituencies ya twina cio nginya icio murahenia andu ri ni protected ni katiba gutiri kundu ingirie ucio ni umwe wa keri angikorwo turacenjia katiba ni undu wa basari ri niyo nyambiririe na ndakwira atiriri ni ithuĩ twina thirikari ni tunyite mbeca kanini budget-ini mwaka uyu twikirire andu basari wa keri ona Ruiru ona Gikuyu ri riu Ruiru ni kiongererwo constituency we no waga kuongererwo kieni ni ndinongererwo mbeca we ndunongererwo kae tutangigia na mubango ona tutegucenjia katiba o formula ya CDF no tugutwika nayo bunge mbeca uria tugire one man one vote one shilling irumirire andu kieni ri wakorwo we na andu aingi ri na ndurakinyerio constituency igiriri uheo mbeca no ndukongerere andu murigo wa kuriha ma MP 250 budget ya bilioni 10 na icio mwaka current expenditure ukuritie kana economy ni njega economy ni gukua irakua akorwo tiguo umuthi urora maguta mongerwo na mbeca igana kanini ndungitwira umuthi ati economy no ni njega ndungitwira kwi big four ni twatiganire nayo tugithie BBI na tugithie handshake tucoke big four ine kanini tuthondeka economy muthuri ucio wandirira maithori thimu-ini ri anjira we ndarotete muturire-ini wake ati ni akahoya basari araigua mukiaria cia basari akaigua tari kumunyururia tuthondeka economy
economy itu icoke haria Mwai wake bakiamitigire mabengi mahurage hudi gwitu gutunengera mbia tuhure biashara tondu history ya bururi yo yandikwo kanini nikandikwo ati mugikuyu athamirio Nairobi we chairman wa budget we chairman wa trade president Uhuru Kenyatta president niguo mugikuyu athinire agithira haya finally ni ndamiraga pio finally ni arema tondu wini rauga riu finally citwikire ciaingiha ciatwika finally economy ni cokio haria ari riu ri mugia na kiumia kiega ona microphone ndona wini ni ahoria cianyuru ona mutigarite mukiaria tucemanie rucio haria Eye of the Writer na mudogo to Jeff na Mirika Inoro FM mugia na kiumia kiega tucemanie ro ha Sunday thĩinĩ wa Kĩrĩrĩmbĩ. Ngai amũrathime, asante.